kumtam alanilo kumzatum or choliam ta khan khovela ram ho saber chu khoiram dangma nilovin kan chenram India hi ani kumsanga zarukle sanga zasari chobovel khan India hi khovela sumthok chok nember ani a Europe ram pum pui sumtho cho zat khan atluk palove anti chu kati hunlai khan tun nai kumza chunga in lavung tak mai United States of America hi ala omlova tuna an ramzau takhu red Indian hawin an la op ani kini pokati hunlai kha kan thla tu kan pile pute barmarama tanga mizorama anu thla hunlai vel ni asoi ani a Indian po kan la ni ve chi alo ani chu nam khat ang po kan la om ma hau to in thlangkor vai kan ti hau chu khovela economy number 1 an lo ni man der to ani a kan tum le du wang reng po nilovin churam nen chuan suizum kan an ta lol mai chu nia hei khonrem rot leu te po ani ange kati hunlai India kha muslim lalram mughal ro rela noya ani a Pakistan le Bangladesh pumpui ba kha Afghanistan ramchen kha top telin ramzau tak ani lal akbara le Taj Mahal satu Shahjahan te ho kha an shroi tu te ani a vointlang hian an ni kut chuak te kha India ta na ro lu le munpui mo tak an lan reng ani Taj Mahal phei chu tu nai lok khan khovela building moi berathan ani nge kha historian ten han chut vel china kati hunlaia khovel pumpuin suma tho chua GDP za somni pangazat mai kha India tho chu ani anti ramzong zong hian cheng zani ta se munlia thina mun khat cheng somni panga chu India ta ni tinani chu ka percentage kha asan je kan hriat thiam theina tu chuan tunlai thilom zia mangin soife han tum taila kumkalta sangni somni pali khan khovel pumpui hian suma tho chu zat GDP chu dollar trillion zale som ani a tlule ding on noi khat le sing khat zet tina hani chu eti zat zinga hian USA in athok chuak tambera chu dollar trillion somni pariat ani chumi zat chu trillion zale soma tanga chu chuan za somni le paruk tina ani a kumzatum liamta India hausak falda nen khan ain tluk to vel tinani chu India share kha za somni pangani kan ti to kha hantalana ta na tha chu hi ani kati hunlai khan economy a India tiat pui chu China khi ani a khovel pum economy chanve mok za somnga kha India le China tho chua ani thu mithiam ten an chu tani kumtam liam to letin khovel ram economy din mun thlirin he data hin en lok tiang kanen tur hi ram sang economy din mun talan na ani a engram nge hausa a khovela ma shroi tu ti kan mudon ani kumtam liam to thil ani awangin suman tho cho zati achi hriat a har to a heng data te hi estimate ani ti hretel taila a thome kum edi pakhat na ani a kati hunlai khan kan la li swa po piang to a no pang kumni kumthum vel ani lai ani ngei mel heti hian India hi khovela pakhat na ni in China hian adot ani number lang hi makta doi bi ani ti shataila kum edi za zani zathum akal chawzela India han el phatur reng anum lo kum edi zathum atanga edi zuruk hunlai lalram ro pui tak Gupta Empire in ro are lai ani a ani hun kha hun rang ka chak golden age anti khopa ramro puile hausa thin anni eti hian kum edi sangkhat kan chuan chhuwa nuwa po India hian mal roi zelin China hian ala ngat ani a atlan chak em awang ero chuan a phame uri lo chuni kum edi sangka zali le sangka zaruk thlengin India hi khovela number 1 alani a kumsanga zasari pasaria mughal lal tha nanungber aurangzeba athi nu khan mughal lal rama khan ngedle boina aronom chauta a churem changa ala in kumsanga zasari chawtang khan China hian India hi ale pelta ani sanga zaria chaw aloni chuan India kha wall number 2 ani chaw vetangat ngata kati hunlai khan ramdang mi abikin British hoka India khan anlian to khop maya sanga zasari somga pasaria battle of plaza no pheka chuan India ka British in aop
kan ti thei to ang virus si kan taksa hian alom lomin aron lut ngai lova tlem te ron lut kha in thla pung zelin atopa chuan kan taksa pum pui hi athunun ta thina kan thi pui ta thin ani hetiang che hi British ho India anon len tak dan kha ani ani ho kha virus ani anon len chaudan le India ho sakna an rokna sandan zong zong kha video danga buat seitla khopa chanchin ngai nom athling ani kumsa zariat toplam matang chuan mail thar anon lang veta newcomer thom tinazat mai USA khu ani khati hunlai tanga voin thlang hian anni hi khovela economy a shim chuan pakhatna anlani reng ta ani kanram India ero tarchak lo ang main aniam zongin anchuk thlatari ria hetiang bok hian China po aniam zongin anchuk ve tho ani gandia hawin nangni mingo ho chok dei ro ti in nasatakin anhan beya atopa chuan kumzani zat nuwa virus ho kha anchuak ta amalok kumzani somnga vel liam ta khovel sum tho chho za ta tanga za somni panga zat India share ani kan ti khani British so wan duang tha la India an rok nuwa an chu meu chuan India share kha za pathum chi ani ta ni India hausak na thuruk kha engeni India hian leimal somna dongin ruwa tui adong tha luilian ganga brahmaputra le Indus le adang te awang hian agriculture lama chungdung ema leitha tak te awang hian cotton le jute te hi India hian anga thomno siamna textile angat khachuan India tluk zo anom lo chome ti rim tuina spice masala kan tiang hi India hian alar pui hathin ani bok lunglu le tlero dang han song bol konga khan India kha world class ani kati hunlai khan India kha ain todel awang khan ramdanga tanga thil han lak lu kha anei tam violova Central Asia tangin sakor alalut ve fo thung thil lei aya shaltam zo na chu a hausalo thailo ani Mughal robui wang lai khan anin kha rangkachak silver le thil hludangin na khate anti ma ko sang tang to ram ho sachin kha ane aram ron tlo tu piang mai khan India ho sakzia ron mu in ha hi pin an sei chong ta thin ani tunla ang hian in biak pol in kalpo zung kha thailo ma se India ho sakna khan ramdang mi te chil atiput pha ani India ho sakna zar zo tum awanga America continent khu mu chu ani ti hi ilo shwe to nge yang chu Italian pa Christopher Columbus khan Spain sarkar tirin tuipuya changa India ram kalna olsam mu chu tumin kumsanga zali somko pani khan khothlang lam hoin ain kar choka khati hunlai khan khoweli amu mani ti an hreto thanglam hoya kan kalzar zar chuan India khochaklam kan thleng thayang ti rulupu anni thlakhat zat tui phone le thlilo ompui puyan ton tlang nuwa Bahamas clear car pakhathi an mulol maya Asia khochaklam thlengta ni ngein anin ngaya an lom hle chumuna lo cheng tribal namte chuan chung mi khol ta chu pathian an ni tai mote an lo ti thul chumuna lo cheng te chuan an mai noi sen an chinga Indian nia an chen awang le chu mai rong sen awang chuan red Indian ti in an kota ni kan chen ve mai maya khang America optuma sa te ko nana red Indian ti man hi tunlai huna chuan racist strong kama ngai ani to vun hangau ko nan niga manahim lo tluk zet ang hi ani Native America emo American Indian ti te emo ko anita Columbus kha tumli zet khatiang khan azina Adam lai khan America continent an muchok ani ti reng shelo Asia ko chaklam ningein a shereng ani athi no kumchia sanga zanga pasari khan America continent ani ti kha official takin an pomta ani chu ani thilkal chodan chuni Ramosa India mu tum kha baltlang rual lo America continent sei pui mai na lo dang ta sia Europe atangin pem turin an chuk thata supa kumzanga liam nu chuan kutikhon ramtam tak alo piang ta ni khu ato kon karma in pon lam mitena India ho saktale alutna an soidan tlemazong hanta lang lokteang India to tu French pa
tavenir chuan heti hian a soya mugal ram hausak zia chu Europe ho ngai to thiam phak pialam ani ang poit pakhat Amirkhus rau chuan India chungchang soin khovela hian vandam tlafual paradise on art a ani ngai chuan heram nge hi ani India Optulal Governor General Lord Curzon po khan heti hian asoya India kan op chungi chuan ramthil ti theiber kan ni renga kan laga tanga anzalen rualin kan chakna te hi abo ve ngalang India mirithayan tam chuti kati hian ti fo maya khati khopana sa ti rithaya India aomdan ka angai to tel lo thin ani kumsanga janga chuang zat khovela ramhaus saberin thei hi tunga musit thei Ethiopian ma BC lam kan saitel lo ma zok kati hunlai po khan ropui takin asoka ho khan India kha anlo to ani kumsang chuang ramhausa develop ani nuwa ramdang optu te awangin ramre thei under developer atlatha India hian atuang te chain tuna zat chuan sai puikal lai an soyang main alal thutlenga thule turin malampanin akal meka he azin ko a hian chinfel tur tam tak ala nei ti ro chu phat rual ani lo ni masela kan nung to lo phat chuan ma kan son ani kumsang ni somni panga nge po hian India hi khovela economy lian zinga thangchak ber ani India hi ramason mek developing country ani lova ram house to khosik puin aman awanga nataka damlo damnaron changchho mek ani zoke